Ibintu bihinduye isura ku isi hose byacitse byayobye. Uwitwa Ousmane Dembele akaba akoze amateka atarigera akorwa n'undi mwirabura wese nyuma ya George Weah, aho abashije kwegukana Ballon d'Or cyangwa se umupira cyangwa se igihembo cy'umukinnyi wahize abandi ku isi hose kuri uyu mwaka wa 2025. Ousmane Dembele ukina ikipe ya Paris Saint-Germain akaba ari umwirabura w'umufaransa ukomoka mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, akaba ari wegukanye Ballon d'Or nyuma y'uko byagiye bivugwa ko Ousmane Dembele cyangwa se Lamine Yamal na Rafinha aribo bahabwa amahirwe menshi cyane ko abirabura twagiye tubona ko bagiye babuzwa amahirwe cyane yo kuba batsindira ibihembo nk'ibi ngibi. Ousmane Dembele akoze ikintu kiteze gikorwa kitari kitezwe mu mateka y'isi, cyane ko abenshi bagiye bamuhinyuza bavuga ko Ousmane Dembele adashobora kuba yatwara ino Ballon d'Or, aho yarahanganye na Rafinha na Lamine Yamal. Akaba ari ihangana ryakomeje rigenda rivuga ku mbuga nkoranyambaga, mu binyamakuru bya France Football ndetse n'ibindi binyamakuru bitandukanye, aho bagendaga bavuga ko Lamine Yamal cyangwa se Rafinha umwe muri bo ari ushobora gutwara ino Ballon d'Or. Ubu rero uyu nguyu Ousmane Dembele Dembuzi akaba ari we wegukanye ino Ballon d'Or cyangwa se umupira wa zahabu cyangwa se umupira w'izahabu nk'uko abarundi bakunda kubyita. Ibi ngibi rero akaba ari ibintu yagezeho nyuma y'uko imikino nk'uko tugenda tubona hano ku mikino yari itandukanye ndetse n'amanota bari bagiye bafite, ibikombe bagiye batwara, aho yagiye ahiga abandi cyangwa se ari umukinnyi witwaye neza ku mugani w'Uburayi by'umwihariko ndetse no ku isi yose muri rusange. Ingwe Ousmane Dembele rero akaba ari umukinnyi w'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa, akaba akina n'ikipe ya Paris Saint-Germain. Iyi ngiyi ifitanye amasezerano na Visit Rwanda yo mu Rwanda yo kwamamaza ubukerarugendo mu Rwanda. Ibi ngibi akaba ari ibyo kwishimira nk'abanyarwanda, hamwe na Visit Rwanda, umukinnyi wakinnye yambaye Visit Rwanda kuba yabasha gutwara igikombe cyangwa se kuba yabasha gutwara Ballon d'Or, cyane akaba ari n'umukinnyi w'umwirabura. Ibyo twagiye tubibona umuntu bakomoka ku mugabane wa Afurika by'umwihariko kuri Mohamed Salah bamurenganya, Sadio Mane bagenda babarenganya, ariko kuri uyu munsi amateka ariyanditse ndetse ibi bikaba bitanga n'icyizere ku bakinnyi b'Abanyafurika ndetse n'abandi birabura ko nabo bishobora kuba byagenda bihinduka, cyane twagiye tubona ko bagiye bahezwa inyuma, bakibwa cyangwa se bakagenda basubizwa inyuma. Rero Ousmane Dembele Dembuzi nk'uko tumubona hano mu ikoti ryiza rwose amanuka, akaba yakoze amateka adasanzwe. Hano Dembele yarahanganye n'abantu batandukanye, twavuga Lamine Yamal ukina mu ikipe FC Barcelona, akaba n'umunya-Espagne, aho bagiye bakora ibintu bitandukanye. Akaba yarahanganye ndetse na Rafinha nawe ukina muri FC Barcelona n'abandi batandukanye, harimo ba Mo Salah, ba Kylian Mbappe n'abandi bakinnyi batandukanye bagera kuri 30, ariko top 3 cyangwa se batatu hari hajemo Lamine Yamal, hajemo Rafinha ndetse hajemo na Ousmane Dembele ari waje kwegukana ino Ballon d'Or. Abantu benshi bavuga ko bagenda babijyaho impaka ngo iyi Ballon d'Or ntabwo yari ayikwiriye ndetse n'ibintu byinshi ibinyamakuru byagiye bitangaza. Gusa icyo wamenya ko nuko Ousmane Dembele yagiye agera ku bikorwa byinshi bitandukanye byaba byamuhesheje ino Ballon d'Or, kuko yagiye atsinda ibitego, yagiye atsinda ibitego byinshi, gutanga ama assist ndetse n'ibikombe yatwaye. Nibyo bagenda babara bavuga ngo uyu muntu ndetse yashobora kuba yatwara iki gikombe cyangwa se yatwara yaba uwahize abandi muri uyu mwaka. Bagenda bareba ibitego, aho Ousmane Dembele mu mikino yakinnye ndetse n'ibitego yinjije ari we wari uri imbere kurenza abandi bose mu mikino bagiye bakina n'ibitego bagiye binjiza, ndetse bakareba n'ama assist cyangwa se amapasi batanze ndetse n'ibitego bagizemo uruhare, bagiye bagiramo uruhare n'ibikombe batwaye, yaba ibikombe by'igihugu ndetse n'ibikombe bya shampiyona bagiye bahisha amakipe cyangwa se amaklub bakiniramo. Ibi ngibi rero ni ibintu bateranya bakagenda bareba imyitwarire y'umukinnyi mu kibuga ndetse n'uko yagiye yitwara ndetse n'icyo yagiye ageza ku makipe ye atandukanye, yaba club bakiniramo ndetse n'ikipe y'igihugu, bakaba babasha kuvuga ngo uyu nguyu niwe wahize abandi, akaba yatwara igihembo cya Ballon d'Or. Rero akaba ari igihembo haciyeho imyaka 2 Lionel Messi ndetse na Cristiano Ronaldo batakigaragara muri iri hatana rya Ballon d'Or, cyane ko bari barafashe iki gihembo mu gihe kingana n'imyaka 10-11 gutyo, aho bagisimburanagaho Lionel Messi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi Cristiano Ronaldo. Aho kuri ubu ngubu turi kugenda tubona amashusho cyangwa se amasura mashyashya mu bintu bijyanye na Ballon d'Or. Ibi rero akaba ari ibintu byiza cyane ku Banyafurika ndetse no ku bantu b'uruhu rwirabura, aho uyu Ousmane Dembele Dembuzi nk'uko bigaragara na bodyguard be ndetse aho yari yajyanye n'umuryango we na papa we ndetse n'umwana ndetse n'umugore we mu kuba yakwitabira iki gihembo. Reka ngushimire rero twabanye kuri YouTube channel yacu.
Wifuza gukora subscribe ndetse no gukomeza kudukurikirana kugira ngo tujye tubana mu bintu bitandukanye, mu biganiro bitandukanye. Uramutse wifuza kuzamura imbuga nkoranyambaga zawe ni socialexpert.org nirwo rubuga wakoresha mu kuzamura subscribe ndetse na views zawe. Ushaka kugura YouTube watch time, ukemura ibibazo bya YouTube, nta handi ni kuri Social Expert niho wanyura ushaka izo serivisi zitandukanye. Twandikire kuri WhatsApp cyangwa se ujoining iyo group yacu maze ubashe kujya ubona updates zitandukanye.